kakra na afi yen hwe yen nti se titru ne the women commission and as a women organizer owo twemengwa bi agya ha se yen ne mpotem no ne ade school feeding ho nsensem bi a ebobo ba no ho omo aye de dwumadie no ehye omonsa ne ade no moni nhyeda nje ho dwumadie no kre na no kre so a emu nkyeremo te sei adama Katakyie meta wase na da na tiefu de na se Amatia His Excellency John Dramani Mahama and the able constituency chairman Abu Sadek and some now will be some extra and yes you said that end because you to do check your penny for unknown loss form but I say me so the one say kakranka credina aba say or more appointments the chairman you resolve these issues no and son almost to me about record him and no na almost on prefer almost na so they said the wa grab on saying but I also want to here there na ya feel cool no ya say ma wa ye yi ubusaya and kaka me tumi aka no wow wadarma airport na mo pese omo enyemamo se mo pese yemfa ma enipa ko bi ana mo nkofo poti bi ampese ka yemfa nhye o monsa ana etisen airport na o se mo pese yenyemamo wadarma oh so then the kind ya da ya papa John Dramani Mahama aspect ebie for the first time say what we release school feeding ama branch women organizers say omonye mean to me can obi constituency mo say ba many constituency for the first time assembly SP and I am say protocol the protocol be bia and penning for back campaign and penning for to be o much almost so wire in a way no so say that a bit more aspect but say and you may for to say carry experimental one woman there friend Madam Monica no okay for the appointment na baba study o fini ye no na me dem no kreni ano eden na no ka say kwa me bin si ogugu me ho na ya friend na se mi ja na me wura se ko waba ma na omunye aduma wo constituency ni ma ye boa ye ma ye de papa John Dramani Mahama bae no ye na so to wo mo ase de maka no ye so to wo abontin ya enye but ye ka bibia enti ase entumi ma enti one of the issues are ye problems are ye facing e bi no no so the appointment letter ba and can it be a plan so kwa ke so be who constituency chairman any women organizer and na kan ya direct to kra de work school mo but me na no amasa and I was sorry alcohol so sorry ko so masa mo ye aduma wo no mo wo so ko so wo so wo and these are some of the challenges I face ye ninja I see and is a siano yan hwe kwan kopem breben and na mo betumi ne mpanifo asolve sa issue because ba na sa no a unse na de mentimi wanse no so tension no eba sa wo so as the women organizer no unya asumdwe emfa nya wadwuma nyanko po ya aduma ni ne original women organizer din sa wo so bi am about 90%. Okay. In Friday the Sunday yes for the women organizers now. Hello Aja. Hello. Right. Mente wonka yiye. Okay. Yen hwe say betumi asanya agya ewo ahoma no so biemu ana emse ne line no breaky kakra. Amansan Dawuro so ni ye live ewo YouTube no so social media, Facebook, baby ye live ewo honom school feeding na hon komo ena ye guso ye di titiriu ewo atwuma bi agya south mentimi ho ase amane homne so ne ade hye ne so ma se enche ye bebo awuramu ewo de bonkrat animu na afi ya hwe de ehon so ensem no esi aircronom ne ade abade eguso be pese me tisa conversation with Eddie Free honom ansana bibia so atumi aye fine pa anope ewujimadi ne so I be clothing and chiason konko emfa maw wo ne behi menya ne te se wa biem kama feed no live and clear ewo Ike B clothing ewo nebehi very fantastic man
bibia edem boko pa so ewo eho no nti yenchia abusuafo a ewo ho anopai na afei omo so etie yen anopai na afei dodo na so ehwe yen ewo ye YouTube no so anopai ewo eho no mo right enti bia free ho ide agia homa no ntimi ntotom enti quickly no ye monwura mu na afei yenhwe ensem a ewo nkratem but then menton ade kakra ho na afei menton ade kakra na afei miwia Mugabe trase na yenton ade kakra trase na yenton ade kakra na afei yenhwe de eno so ebesi akọ Mugabe good morning Minia bibia e boko de adumara pambacho na so nyame adaroma pa nyame yankwa ache right enti fa meton ade kakra sima kakra bi na afei yemonwura nkratem na yenkwa enu Minia me da se de kan Efie community hospital me bacha uye obi na se yare bi tietie o yare bi hawa me bacha bomodi an fo ni chim ewo Efie community hospital said the be ya ebetime tu ya wona si nyina ede amawo me bacha antenatal clinic bacha ye bi your eye specialist your fertility and gynecologist ENT so me bacha ya so ye bi corporate service ankura nyina me bacha mo betumi amba yare bi a tietie wa aye kuranko nyina no me bacha woni chirem ewo Efie community hospital but na ye mwa said the be ya wo ya we ni nyina no ase ebetimi atu ye adwuma firi adwada ekopim kwasiada 24/7 nyina da mu ni nyina ye adwuma ewo yaso ye enu timi pa chawo bomoden na yare bi ya etiti wo ni nyina no baba moden aba said the be ya sa yare no ebetumi afiri honum nyame ya adwuma adwada ukuada na memenda uyo obi na woni hawa ye doctor sonko a oba behwe saafo ni nyina wa unso sabi udodom untimi enwi dompe no unso so ba doctor betimi ahwew me pa chawo ye friend penimfo ewo 0240 176502 0240176502 me ba chawo betimi afrem penimfo na waje inchiremu a ebru medie so afrem so medemani echirem ewo ejapatals me pa chawo uyo obi na opetai sonko edi aduruma me pa chawo mfo ni chire bia bia bomodi amfo ni chirem ewo ejapatals me ba chawo ties no egu ahodo esanso sizes me ba chawo size be na ope 40x40 60x60 ope waters 4 ties ni nyina ba floor ni nyina ebi ewo yaso ya maka se 4 ties papa no ni nyina ejapatals ties no so no ebi ya rustic ebi ya polish into bad ya ope no me ba chawo be chirem na ye momodia na ye mfama sanso na ejapa plaza eseme kan chiro uyo bia ope Italian doors papa na odi tinti mufie na ofia ya kono de a me bacho ni nyina ejapa plaza me bacho nya no ko WC sahudo ni nyina de wotena so a beti base ni wo beti anu no ni nyina no obenya bi wo ejapa plaza asoye enu ntimi selaw shower sets tap sinks mirror basins no keys handles chemicals ni nyina no me bacho ni nyina ejapa plaza me bacho bomodi a ebla Efie baby Katakyie 90.9 FM on eho and abehu ejapa tiles any ejapa plaza enso opposite Las Vegas me pa cho bomodi abra na ye mu me pa cho bia na wo de ehu hia nkyere mu aburu me de super ye mfrem panimfo e wo 0552953440 0552953440 me pa cho ye mfrem panimfo no mbeboaye me pa cho opesa oboga opesa otukwan kwa manfo nkuro su ko ye adwuma Donya sika gubotom dia me pacho ni nyina full time recruitment and travel consult limited me pacho amasu ye na me di ukoi me pacho pese utu kwan kwa yin fa na pese utu kwan ko o pese ko Albania, Australia, Canada, Germany, UK, Luxembourg, Holland, Iceland, Japan, China, New Zealand, Dubai me pacho we school nimpo na pese ye student visa mawa me pacho bomodia bra ni anji mi fama na fa ko UK ne koko suya de me pa chawo sa sign full time recruitment and travel consult limited no me pa chawo besuma ni afidie e ba sa de a ene na eja wa dwopan ene wetwa no ene tim ba chawo pesa oboga nko ade a bomodia ebra ya so ye na ye mo ye fa hutu kwan na nso be boga me pa chawo ye wo travel insurance so eka ho ene tim srawo hwe ene wanfo wani ankyere ye bra ya so ye ne be boa wate me pa chawo hwe e kira kwan a ye wo so fly complex kwan so be a Wakes Angel Academy won omo school mu won ma me pa chaw ehọ na ubehu full time recruitment and travel consult me pa chaw your friend penifo e was 0536 786913 0536 786913 and 0549 56
3403. Full-time recruitment and travel consult. Wasi Obama wo aye boga. Mebacho Monox 89 Enterprise. Monox 89 Enterprise. Mebacho uyobi na afrena usi ufia. Mebacho mfo ni nchebe bia. Fo ni chemo Monox 89 Enterprise. Ebabuwa na ema wadan na usi no efi na hyase ekopi na wie ni nyina no. Ya mama na kama pa. Enu ntimi sraw baabi a wo bia na pese usi udan no bomode a efo ni chemo Monox 89 Enterprise. Na ye muwa said ye be ya wonso no wadan na usi no ebetimi akonkan ye pa de ama building materials ahudo ni nyina mebacho ye obi hardworks ahudo nyina etombu ya hye enu ntimi sraw say POP say fibers say Andrea paint or anase home charm plumbing materials no pacho hardworks no cutting decks no grinding machine roofing sheet ni nyina no pacho shining so roofing sheet na egu ahodo ye zinc ye alloy and ye galvanized enu ntimi so de open no oba no akirem na yetime man papa na de akobo wo dance me pacho ye atwema aferi opposite Akrofom Junction hono ma be taxi drivers hono elodu ko Akrofom no me pacho e ho na ye wo me pacho em friend Mr Gideon e was 0554 272080 0554 272080 Monox 89 Enterprise adansi hu ni papa de pacho yaso ye no enna ewo me pacho ade achi bia ade achi ndi ebedidi me pacho ade achi ndi obia bedidi me pacho ebedidi ya hifa na ye kokodidi ye kodidi wo Obiba JK Pap and Rest Stop Obiba JK Pap and Rest Stop me pacho e ho na ye kokodidi me pacho both local and continental dishes ni na me pacho ye obi aduane bay local food bay na pese odie fufuo emutuo banku abetie ene ne akeka hu nyina no ye obi aso ye dade den nyina me ka kire wo obi aso mpa abetie enso kwo twoba aduane a ebedi kan asa eno no continental dishes no me pacho fried rice jollof rice de ope bia no me pacho bomodian bra ye beboa wo ne modern papa di me pacho meat pie ho ye wo short bread ye wo cake pizza kra na ya share ye oba instant one me pacho ye benya bi di amount de abeka won so kra no special wache me pacho bra ya share ye wate na special wache no ye ma obi se de be ya won so no de mu no e betimi akon kan de amount ye sound so e was special bar mini bar e wo ya share ya opesa tena baby na odwodwo ho so a ni nyina mu no ebetimi ya ama yesa so washing bay udidi bo air conditioning fa ho na mrantie no so e horo car na mawa me pacho ni nyina no e Obiba JK Pap and Rest Stop me pacho ba modi abra me pacho ye won pasati atwemampo no asem na making o kwa wonsani fa o ba wosabekum e ho ana be Obiba JK Pap and Rest Stop me pacho orders bia so no me pacho modi afa bedan ye orders ahudo bia peso ye bia no me pacho ba modi a ne fa orders ni nyina bra bedan ye se de be ya orders no ye betumi ayede ama say eyi yo na wo ye birthday party say engagement de wo ye bia even naming ceremony kra no oba bia wo a wo ehwehwe ni mu wo de bomodin fa wo de se be dan ye wo de be dan ye be boa wo na etimi aye ni nyina ama me pa cho ye friend pen for e was 0256 516276 0256 516276 ana 0537 412748 me pa cho de twa to kra e Japa Beauty Salon Japa Beauty Salon me pacho me nuama no e bia nda na ya na meka oyo ba na pesa wo ho ye fa oba de wo ho fe e ye otirini me pacho wo ho ba ye fe pa de na Japa Beauty Salon me pacho bra na yinsiesio ye wig making acrylic nails normal nails gel nails rig installation frontal pony blading pedicure ni medicure nyina no me pacho ya so ye bi wate eno ti bomodin abra na enye bi fama normal pony no e ma no ni nyina me pacho ye remfi ni ye ni nyina e baby e di amount eno ti bra ni ensiesie na wo entumi nye fa me pacho ye sans so hima hair papa no de opa bi atobia no so pe Canadian hair Brazilian hair Ecuadorian hair me pacho Ghana na Nigeria die kura no me pacho ba ye benya bi e di amount eno ti bomodin abra yawo afari yani Katakyie 90.9 FM na yawo abrosa akoni ba bia Japa House wo no me ba chawo eho na ubehu Japa Beauty Salon me ba chawo sa wo penchiremu abru mi so na se yembre fie ne yemesisi ma ho nyefe no yemfre ma no ewo 0554 389308 0554 389308 ana 0553 099312 Nyameba hana ba me kwan na me di omo so yas na wafo no nsem no ana be ma me kwan ya me dibisi right me da say ya ka foforo se yeah de o pese e bo odwa ton de no de rudi mawa me pa cho bomodin a ne bra oba e be bomodin na eso eti na bonwo de rudi amaw se be ya dodo na be te wonka na wo mo so no etimi aboa na de wo ton bia nso no etimi akonani okay me da say sadodo na abete wonka na fe de wo ton bia nso no yetumi ate na ye hu de eno nso ewom ne nyina
Katakyie 90.9 FM Timaka sa wo de baabi awo bia na oto nsa frɛ ne beba ne aba bedi dwuma ma bibia nso atumi akoso kama Amansan Dawuro so eni nkomo awo de opi Efie ase ya yeji no anopa yi na biribi biara so atumi aye kama pa quickly no yemonwramu na afa yenhye ensam awodo a bobo de eba de fa enkrata mu ene emu nsensem so ho anopa yi na afa ye wi ankomo twetwe so wo ho ye betwetwe nkomo ni nyina ne aboa ama oman no atumi afa ne ntoma papa so atumi de efra na bibia so atumi aye fine ye from Nyameba Eric Oduro Jnr. Mena me dijuma di enchi ame fra no pa no so di kosi se no ndu bebo juada di kosi Efie da bia. Very good morning to you. Now say very fantastic man. Now say of Easy Soft IT Solutions. Very fantastic guy. Oboy juma pa. Ma bibia so to me akoso kama St. Louis of Mr. Louis of St. Louis Ventures. Chamai. Eguso chain. Egusu chain say you betumi ate won kan ye dijuma sanso na eye K upon so ye wild na ye ntumi ente won kan opemanya ne nte se abrepo fo nyina so etie me anopa yi mo ayade se mo nyina mo tie me anopa yi mo mra na mo nyina mo meboa ye KK Pepra roofing mira KK Pepra menya ne ntesa wo so utie me ewo YouTube no o share me live ewo eso enti se utie na wo hwe me de ya ne wo so ye twel bra na ye nyina ye mom na ye nya adwuma ma oman no etumi mfa ne toma papa emfa quickly yenko na afi yemfa enkrata emu nsem ahodo a elmonte so no entumi emfa enso mo na bibia enye fa Amansan Dawuro ni ona de ba chi bio ya jaminia yes I odi a wonsam no onka nwie da Dabi but ni nyina no so no Ghana ye die nsi right yemonwra mu ewo nkrata mu nsam quickly na ye hwe de eno so na ye bo wura mu ewo ko wa krata ahodo a aba toso anasempo no ye hwiegu boroma ewo adwama so a na me hyase e de free eye ko wa krata ye friend the daily searchlight ko wa krata eno na wo hwe anim ha me pa to de dan nimu boya eye anesefo wo mo sebi atuate ya wo mo ate ya ama ebinom sebi ebimu ewuo na ebimu afa ho enya wo mamane a enya asam keto akora na obi beka se na hu kosam no na ko wakrata friend the daily searchlight nurses strike Kolebu hospitals hono no me pa cho yese ho ayedin se asieye no Kolebu hospital hono ayedin se asieye ya okopie mo hono ma nyamienim ane bonsamati ko wo mo a wo mo yare teto sa ane ye wotono wo sa na se wonan egene ana se bi woto gene a no asore no aprapa to no aprapa no no wo de amanyame wuja amaja na se wo de akokotena wo fie wu a nyame na aye wo angusu a nyame na aye me pa cho daily searchlight ko wakrata na nkasa musoso no oba modern na se wo ba ase wo ma an anafo ho no ewo na minority fo so kasa wo mo kire se anamotuo ya andisa munyekuo no yewura kwabena menta kando ya wo no ayo openi kwankyerefo na sempo no osofo a woda ina pomudin ano no ya na no parliament eslewusu kwatana na so no aha wo no MPP fo kire se minority fo no kire se kwan ya wo fo so a wode tackle nurses fo no ensem no enye no kwan so kra eno no na GJA wo ma wo hwe sebi sentrefo ye dwuma yi etoda ne ye hwe senke tie wo bi ade na nya wo ko campaign nko bi ewuro ho no bebo kwa ape eno ena GJA fo so akasa post fo mo Ghana mamu ha emo moden se wo mo do mo ho ba jim se ne be ya ehwe ene ebro ya wo mu sibam ye no wo mo ebeja wei ene the daily searchlight ko wakrata mu nsema eno so abadwama so no also oil cartels OSP National Security to go after SML ni nyina ye OSP mu sensem no ene enuanu mo small scale man ni nyina no na the publisher akabom no di hu ensem etuja na akosia manu enso de nsem bi atuja o kazi mi akire omanpanyin abedi akire enam so oyo oba ni ntino o kan wasema je se ebeya anka ye maame to konu nsensem no ebeya anka onka bi emfama no oba ase ho nso a Glace school bi a ewo circle ewo nkran ho nso no ema no so omu su frɛ aban no omabo mu school no ene ye nuanu ba si fo ma bi omo ho no omo na ese hye wo ti ama school fo no
enhyɛ da enya ahoto papa we ne nsɛm a the publisher Kowa Krata no enso ɛde atoya you know I say mame fa untu fa kopie mo ɛwɔ ɛyɛ Kowa Krata fɛ no de Accra Times the Accra Times minim sɛ nkran nsɛm nkɔ no meka no so a the Accra Times Kowa Krata so hwɛ anim boya bankum so ɛkɔ ɛyɛ tifis hɔ no no watwerɛ wɔ boya sɛ ɛyɛ parliament mpanimfoɔ nso so any stakeholders ahyia wɔ mo ɛyɛ ntoato a ɛyɛ aman mu a mu nsɛm mu abobo ni mu ate poi sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔman no ɛbɛfa ne ntoma papa ɛde afira ɛhɔ ɛna sɛbi ɔbaaseɛ wɔn nso so a Shraj boss Meche Commission on Human Rights and Administrative Justice yɛn boss panyin paa ɛnso so ɛyɛ campaign anase mpo no o advocate ɛyɛ asumdwe sɛ African leaders abibiman mpanimfoɔ yɛ a wɔn sɛbi yɛn wɔn te anase yɛn wɔn ebu man no wɔn mo mmɔden sɛ wɔn bɛma ɛyɛ nukuredie di wɔn ni kan sɛ ɛbɛyɛ a corruption kɛtɛahyehyɛ project kankama ni dream ebefiri ɛyɛ yɛn mpɔtɛm anase mpo no yɛn abrabɔ mu Kowa Krata na ankasa so Meche Accra Times no ɛna aba wo nifa so a tifi wɔn no ɛna aba hu ɛyɛ MPP amanyɔkuo no wɔn mpanimfoɔ bi atumi sɛ wɔhwɛ a mehu ɛyɛ mfoni mmienu ya wotumi sɛ JFK ɛwɔ hɔ bi yes ya deɛ ɔmo kan no sɛ aban yɛ Ghana aban Meche ɛyɛ John Dramani Mahama sɛ yɛka yɛ atie yo yɛn nso yɛka bi a ɛyɛ atie na sɛ bi mpre bi asa ɔbaakofoɔ ɛnkyerɛ damfoɔ na ɔba ɛfɔm wɔn nso so a san so ɛna aba hu ex-president of the Republic of Ghana, Papa J. Neba Zanito Rollins, Oba Koko, Sisi Fefe, and Obano, what you say was soon parliament, na Yesu Sui, where the Nazanito Sui, Unya Kowa Krata, Numasa Ubiama, Ubenya Ayan, Samudiente Usuye, so been a sheno, say your broken heart, so be soon a Genisicano, and also Benya, I read, NIB is back. NIB, first, not your friend won't be an I, and Omuko Manim Nomoran can obey NIB. Omo chese wo masa babiem ena no a wo mokotete eye chama wutuma brabo no mo chese wo masa babiem pa na wa ho bom no ene ye krado se onso o de ebeba MPP amanyoko no enso so e kacha posifo yohonu ene ne nkrofo se in fact sebi democracy kamami kabi no momwa na yemfa NCA na emom mamu nyama adwe se mo kata amanyoko bi achi na maboa won se ne be ya yensem ebeka no momfa enye adwuma sanso ana tree for life Meche eye enua aduadua no eye Bosa North MCE wono so salutu Mahama se eyampa dwumadie bi te se galamse ahodo ne ade ama yenua nyina asanti yengusu enua bibiri wei enso ene eye the Accra Times Kowa Krata yo winia memfa the custodian the board Krata no entoaso say Dumso levy is midnight robbery. In your sense, what can say Dumso ya Asabe Asaba Besha Yakono, and na ma anajo, Ena Kronukiti, 18 air course away a mantamu, any Efie Muno. We had in Chanswa was a gold board to boost Mohammed's economic recovery agenda. You were Sami fee on only opening country for or their gold board no, and on Ninsama or the air to Jan or some Babua, and Mahama and Swadi economy no, said the name AC con Linian so to me. Dum sometimes say ya na era gojo upon kuma ono so kama no need no ono so di to just say be ya na anajo ye mantam woni Efie mu ko no ketenkete na ba ne hwe na wo mo said ye be ya sa ko no ketenkete no ni nyina ebetumi agai so was it striking nurses one jumpy government eyasemu na say omo hu ni say Yera Mahama e de ma no etum di kado no said be ya one anesefo no entenase said be ya anesefo no ebetumi omo nsem no obetimeti na sopem said be ya de omo so pe no omo betumi ayam omo said be ya omani mu no ebetumi adwen anesefo no so enya kwan asan so akọ adwuma many a daily graphic Kowa Krata sakrata we sa okoto a emu duo te se bible emu nsem bebre kwa me pacho no ana me do adu so no na eno na wo hwe atifi wo no ma yewura akando ya meka so no ena ye osofo wo hwe ye na pomuden wo sinsem no ya na no meka se esla wusu kotena na so a woto no timi se fifire te no na minim na ekoso wase ona eno ena na wo ye pomuden asofo e de aba abonten e che se ne amanfo keka efa aye anesefo wo mo atuate no wo mu gusua ani empenimfo aye dialogue wo mu gusua edidi ho enkomo ya enche enema ebedadi sanso ena daily graphic Kowa Krata no oba na afo ho no so a wokọ bankum so no ena ewura Sam Nijata George ningo pram emrahye bedwani ya na no break kekere twam wo ma na no ye den ema national security for one so tra wo call reverse no me pa cho ene wono ana sebi tetefon ni ho anwan nsem nyina no papa woda no na papa no ena no wakofa increase ene data ne band ho anwan ye use
what the kwansa gu so ama obi adwa na mom what the aba abontere wɔkyerɛ an wɔkyerɛ wɔse every July bosome no ɛkɔ no de yetua no more bundles kwa beba be gusi se two 15%. An atakana paya every time you go 15%. Abu se two. Me pa chamber of licenses gold buyers mom so a secure waiver fee and as a fee waiver ewo EPA Environmental Protection Agency ya wo mo na wewe ye mpotemu ye nsase ye kyese se na be ya bibia bedade no me pa wo makɔ hɔ no mo akɔkɔgye eye fee waiver no ebe mo won kwan amotima ye adwuma no wabra in fact entity will be efa hodie me pa daily graphic wo krata na no anafo eba ni faso no soso no na wɔkyerɛ wɔmo the diaspora anasempo no wɔmo amanone ɛkyerɛ sɛ wobi bia wo benya sika bia wo amanone ne bibɔ mpa sɛ anasɛ bɔmɔden sɛ wobɛka Efie na wɔba bɛyɛ bibi ofie na kyena bi yɛbɔdin ade aka asɛm a yɛbɔdin de atoto dade brane na mmom nya dade nkoso menua mame fa junior graphic nto aso wɔse nnɛ yɛnua no mbla na ɔmo kyerɛ BC no ɛnɛ ɛno ɔmo dwumadie no ahyɛ aseɛ ɛnɛ nso no ma sɛ kyerɛ mu a ma no so asa dɔso akyɛn ɛmɛma ne bi we ɛyɛ nsɛm a junior graphic ɛde ba sɛ wonya krata no bi na bi mu a krata fa ɛdi kan ne krata pɛtɔ so minu no wobɛhu nsɛm a ɔwɔka ɛde afa junior graphic no sɛ wadwa mpo a na me so me de wo ba the daily post ko wakrata ya no so ɛbɛtɔ ɛmɔntene so a wo hɛ John Dramani Mahama ando afugu na no fugu a me kyɛde ba yɛ no anu abi anu ahyɛ na sɛ menim so osua me o sɛ me so na me sua no a ɛno ɛna hyɛ no ya wo sese wonde de bia wo sere de bia wo sere wo munada na wo sere menim de ti a wo sere na wo sese nyina no so no na wo hwɛ nanim so a ya maame ya de nyina the record setter ye vice president of the Republic of Ghana Mami Jane Nana Wopoku Ajiman sa Ajiman ka ho mo okwaji aman Ajiman ejina mu dan ya ono so jina Mahama nim John Dramani Mahama nim a wono so wo sere de di ntin wo sere ni nyina ne sese ye behwa a oba Ghana ha no se ya we are president indirectly no now only the chief of the army of the force for the soldier for penny so na se wo be ye vice president so a na indirectly no wa be ye opposite force ahene enti samre afei ana John Dramani Mahama e de trophy na nasempo no wo de eye baton no anasempo no wo de abasobode no e de ama maame ne se wure Efie a me kai wo se opposite for mo o man mu nyina no wo e na wo da wona no oso me mpade wo ye no wo na wo da wona no enti samre maame waje oba besi a wonko police training da ohun de nyametumi ye ene wona da police fo nyina no ya nya asem ketwa eno na eye daily post ko akrata no e kan ho ensemo na wo san so e badan ho no ma yewura akando de wa ese prekese no waji din wo ba bia na me nsensem a wo keka fa eye nurse fo no anase nurse fo no tuatea no eno so akando ahye eye coat blue nanim ase wo sere ase wo muna ana wo hwa hwehwani wa emu da wo wo se anase fo yi yesa ka che mu play nye play fa se yeni ka pre de mamo sempo akra sebi tokro damu yeni bi de mamo sesei ne ya kase benya bia mamo sesei pa dia economy no ebesei ye bada ben etimunya abotre mu dimans ne de oh aden ye be ya mamo na mom se de mo pese edi haste ye mo pese ye prayer ho de dabi ufiti prekopos ya emoja ena ya na eba na ukọ eye daily post tifi won mo ekọ ni faso no a me pacho eye Sam ni Jata Georgia wono na Dawuro ma ene se bi producer gay ensensami so de ya papa edi ene wo kira data bundle no wa increase odi aka ho ohamu abupen edunum edu eni dunum 10 to 15% ene odi ato so a enya asam keto na we na amanfo twe ho Dawuro bi fo bi di na tem na bi bo na ba so a wo kira se o no kra watum na emom ebeye bebre hya no so mame na ena no ensu atoto ye ayira mo ye papaye ekopie mu ewo asuku so ahodo mu a wose glace sa school yi am say Islamic school ya ukopie mu ho a say de nsuo yi enframani si bu kan faso na school foi wo mete wono ma wo bo hu say ayi nsuo na ye omu school no baba aye school dan baba na yi chance dan no na nam wiem na ene normal tu fa wiem enkolai dimri kekeke dormitory omu du dormitory hono so a me pacho pan ya omu de so nsuo hono no wutimi ni dware abadan fo mo Ghana nyanya asam keto ache se ade wi akwa ma ache se enya won kwa so emiamia hodo a ema eye sa nsuo yi ese ye no ama che se wo mu super na Ghana mampani ye nyina ebeke a ebre kakra atwa mo no se bi di congestion ekoso no wan hwe bi bekoso e wo suku mo no kre se obeka ya hu se sa suku no na ho na enuanam se bi be si forma no se omo no mo na she
ama nkwala no nhyɛ da enya peace kobija we ready am for the publisher to us here publisher anim dia ye chenkure what the MPP for pa mpanimfo makomaku edu emfo nyini no wode agu animu wo hwɛ a yewura kane na nko pe mampanya be di akire Dr. Matthew Pogu Prempe ka ho Dr. Solomon Asamoah ka ho nanso na Professor Christopher Miyakufi Dr. Mustafa Hamid ene ofori asibe omu nyina kenefori atachama wuntumi ene ma Mrs. Yabrada pa omu nyina ye mpanimfo a omu eka ho bi ne nyina ne de kata de ba chema ombeso na bia na je se aban na otisi disi ano ehuru ehuna omu nti e besere amusensembu won so a omu so nko no muntim ko yi omu ho ano se de be ya omu so ebetimi enya asumdwe se de be ya omu ho ebetimi atowo omu. Yes, or person say you hudi you wanim. The Ghanaian point ko wakra tan so the aba me pacho Yewura John Dramani Mahama okura microphone in seven kum so ana ne sani first we bie mu to say player watwa obi a referee aboprer so nyamea nso won wan twa no na John Dramani Mahama che say National Lottery Authority metre NLA lotto nsam no ya enenam monten so no wosre adabraka munyini din frim ono ne din nyadada wosre obi a munyini din efan frim sanso ana Ewura Julius Debra say wono na ye class captain wo Jubilee House staff wo wosresre wa ha ne de bia hwe awame na wokyera kwawu utimi say toda na ja Easter ye nyina ye kokwawu na ebi nam wiem na ebi nam form ne ade che say wo bia feel wo bia enjoy himself or herself no Ewura Julius Debra e che say enche abrofo America che say Donald Trump krampo no wo bofo kai na wotwa plane obi a wotwa pragia na oba be pie mu ho bia che say ho no se do mbesi ye no oba je ne krabehwe ama wona wo firi miamia hodo aba se ne be ya yenso ebenya kwanse kakra na ye de aboa eye oman no yenyina ni tua eye BC sori a ekoso ene eyansem ketwa wo be kom no ene wo hwe a Nyameba sa wotie ya wo frɛ eye mianua benkwate ama ono so wo kire mu ema wo kyesa atwema ngo be ya south de mo from be ye 4000 ene akire ene etwere ya wo kyekye mu kama de em ya se omo anyam de wantimi anka ene em ya mekɔkɔhwe eno ana eye the Ghanaian point ko wakra tan so de aba wo kyerɛ sɛ Ghana for na nyina no sɛ ye de ene ye sɛ 4246 me patro Ghana for na nyina no 600,000 plus yes mo from mako ahasia ene de keka ho ana ekwa kɔtwe wo mo fe no mo nyim enti no na woni ji ho za and no woman nyim de only jo mo pa o na yanyam treasures and so nyim be ultimate sorry no watch ubi ya ko heba na wo na wo try no si ono so ni so de hu na onya ye no wo try enti e so ya to so a the Ghanaian point ko wakra ta no me di kokogu oso adai ono so de hu o ni se so mo di nyim na ja all right mienu pass ada the Ghanaian point ko wakra ta so HSM wo hwe the gifter of Agrada dollars of the dollars mine woni mu ni bakro eno ade Ewura Sami Jamfi yes Sami Jamfi enso so na da se eboya ya wono so wonwenwe ne se wosebesebere se a wo kire se gold board ya wo mo dia ba ya ye nyina ni tuase na gold ye se yamfa mo obi anton ko ba bia no wo kire se sa dwumadie wei ebeboa ama John Dramani Mahama ni dwumadie akosopa na mom mess bi e won bia na ye bekle wa ye won so we asobrache bia no me pa cho do the do you go ye twatwa krampo no gutafo ene omo nsensemi ana Ghana mampani di betu dwa se ehemtiabo no watu do se hu no watu do no want to spare parts do spare parts for dealers so che se ene won so want so enti ma driver for bi mususuan ya che se che so asement ma ade we ekwafa dabre ba me ni ben ewa hanu si anya asem keto kra ma me che so ne ono so nkoto ne kai eno ana John Dramani Mahama ayama parliament for esemo anasem pono wo ma sama gutafo se wo momra AGI wanwan wo momra me kire die ntia aban no atete enema so aye so wo montete so a wo mo se akaka bin stem ti no wo mo na chese Ghana ye wo mo dia no wo mo nte so no wo momra me kirem na so wo mutimi kirem a wo manyu mu fo ahudi wo mo kɔ wo man timi so a Ghana mra no wo mo bedi no se aduo bi abinimu no menu ayen to aso ene ma memfa the delegates to the delegates kisia jabi fo nyini adani mu pompe oni ramatia medu we ramatia no hwe na funu no se de asia hye kama no na we Ewura kisia jabi so no so baabi na so amu ana ho na odimi se nema se dan koye ma no
aha Matiami do na e kasei wasi era kisia jabi omla na won so ne international ne ma bi nsem bi yo ha omo so omla na omo jeda enyi ya na ko bi gari wonim se 8% for lebi na aba no am se nipa ba ko ha ne pa yo kojo opon krumo se ha ne pa 8% for lebi no on the ministerial position no so won e ho na say communication ya am se no information minister ha ne pa am se wono de ne de ba ne ba so wo de ne ma gu nsani ani a na utimi se ka okeke ne ma bum se ka timi se nka na omo so de no so nka na ehu we ain't even can kasi we can't pay you mental striking nurses we ensema edawo aba we amane se nurses one mo ko strike we delegates na o say abuja ma na mo ho na ye ma me drive fo ene o si troboy omo si intimi ntua mo ka yes ma kan of later abusuafo so ene OSP ene Interpol for na mama mo deadline we do say boy ntokwa no aye de ne pa we so ye kan of later na abusuafo no na me say the OSP in sense ehun sensem omo ne Interpol sense mo no ene so e ko achiri pa ko bijari menu ameda say the Daily Statesman ko wakra town so ana ede ehun sensem e ba no ma hu say Nyameba Esre wodi lotu Nyameba o sum Nyamepa but osun da idea osun da idea obetwa won to fuolo ayi metwa so the Daily Statesman so na ekasa no ohwe ha yewura opon kroma ono obeka ya ono no ensantweni nti bebi ade no kwhye ne no ano no ya ene wono ene ye the ranking member on the Economy and Development Committee hwan patcho no ana ekasa wa no wachra wose John Dramani Mahame bebi awo bi tie baby asam ni jata George won ya open we obi anka so de no kwhye gender because wonu gay ehun nsem na okun na baby adna kwhye de nukreni any problem name the energy sector levy ya wo de ba na no twamene bo twamene killing mambut twamene bo ai it no essentially punitive ayakayaka de pa na odi aba beto yeso no wo punish ye dodo adai nti ye ntiase very punitive ai ye ntiase entino hwe ne teso anase po nei fro ho de to so biem so award the Daily Statement no me pa chow minority for we de meka so ma yade obu obo anko beka se ye me yenhwe na emom wo mo so outline enema miensa bia Ghana ban betima gina so ama eye dumso ne saa niema no eto atwa oma yade wonya ko wakrata na eno so obehu eye enzam ni nyina ebi ewo mo afen so no sukufo ana se sukus ahodo a ensuo ene mframa ede wo mokọ se no wahyan no mpacho eno so ewo hanum bi san so ana eye MPP amanyoko na no se empenifo elders a wo mo eye MPP amanyoko no wo mo kye se elipa bi mo abrepen ewo amanyoko no etempacho mo mo yembo ho ban okay mampacho obepie mo Ghana no se me bi enipa bi a wo mamedu se menom na me yare anya de amenom me de panie de menim popopopa se bi predia san yansebre ya tonje panie hwia me gibe ye dudu num na se me komba bi a me mbo akoko mpempu na wei ene wo mo kira wo kire se sa vaccine de boboye no nyamia num nukure ni ashoto Ghana na enche wan hwa ba kokora ye nya bi ene de abo bi tiane health minister me kire eye akando ya na no esle wo so tena na so parliament no wontie na woni wuduma sanso ena ne krokra no minister bako enso so ekra woi nukure ni akando sika na mosi yampa nurse fo no na omo sa me ye adwuma na enye no nye sokolafia no e wo fom dodo 2 billion yade embo wo de todo kono kra wonya nam entine se community akando onso so 17 no bebi a wo bia no tie national so wey the Daily Statement na kuwakata wada so the new selling guy aso ni teni kan cho also the same bia tuja minority caucus tackles road minister on Saudi when it Ghana na sebejafia minority no omu kro kakra be omu fa kakra bi o omu na hwe ye kwan so akwantin bon no omu so atwe road minister dese edna ba be na parliament so be yin bia no efa tamale ene wale kwan bia na omu ya eno so ehun sam entimi enyi kan mo de number be gina so man be yin sanso na oba ase won so a yewura Stephen team so be kai na ne ono so ne yare no
MPP for no nebusiafo no nebusiafo no e ka MPP for say be ya omo sere omo a omo fa omo nua no na omo papa no ne yare no yare no ye politics sembia omo sere na omo sere omo pa ko yom ponkroma enso eda nchen wo be say na wo kan wo the daily statement mu say omo de ne be kwan men say bia ba omo so ebetumi aboa edi aboa say bia dumso no ebetumi eja no eno so o kan ho ensem enso the new crusading garden it is wonya bi the new crusading garden anope ya katafa tosumiensa ekopim du no obenya sanse nyina enso ewo ho right rodofo konkwansa ba ko kese pa so ko wakrata fero de herald yo wono so ne nsama wo kan wo be ha MPP amunyeko no mpanimfo bi ade omfoni agugu soro ba ko abogye sade wo chan yi anko chan yi ya wono so bo habo ya chama wuntimi enso so nanim ayese de waka ekan mu no ase de wanyinya nanim minim de ama wanyinya nanim sa wono so de nkota asre pa ya wo hwan so a opani ba ko de nsa che ne damri fam ase akora ya gye na duane no ase opesu wonsunu wontimi zunu Lawrence ajeman ana ajinsem yo patwa wono so eda hanum se ya why nanim mo che sanya sam ketwa kora na ni nyina no se wo mo kira panifo che MPP amonyekuo no Exim Bank loans no Exim Bank loan no a omogege ye no ya omode farm on say ye ka say obe ya fu a one district one factory ni say ye fu na be ya na Exim Bank loan no ya support no ade openi kase a woda wono no kira nyamie nim ne bunsamati ko emfu a wo mode ba MPP amonyekuo ni ba ya nya so ye ya fu we ho loan from ye ya we no say ni nya ye fake kro de John womu ba ayi Nyameba afuoni o na ene da kakraka no ti maye hu loan ene ade so mo bo Nyameba ndoda onim ade akro ne seka akra wonim kotokuro wo bo ene o mo de agigi sa sika no ti ene wo mo beje na oba aya asia no si ade da herald no so no wasan so kira wose kwan a India fo binum ya na nkomo ye kwan amaye wa ha me kire tamale yes wo mo di 30 million US dollars chopable one pa edi dwane koye no e won sensam so e wo the herald ko wakrata no mo enso na OSP akwasi Peter enso so ana ni mfoni da hanum se ya wo mo kira eye SML me kire eye wire ana oil ensensam no me pa cho wo gusua woni na mu a petroleum wo mo a chese ukobu petrol kura de ensese wo bu manu wo bu from agum na omu chesafo ni nyina no obebo made ni wayi wo mu nyina one after the other na kati papa no aka the herald ko wakrata na mu no ana okujeto ablakwa God is my baba wono no de bia ni ti hu kwabo a anya asem keto na wono ana ye oswafo a wo hwe ye na kwantuo mu ni ahofo ba ha ko de se njiremu ano no minister of foreign affairs and what have you me pa cho wachra ana anu ya samaka ya American embassy wo ko hu se eniema bi koso ho no ma entwa ye enti wode na si fom ma wo dissolve no empanifo ahodo bi wo twhwe omugu ye ma na nya asem keto akra na wasan so hyebo se won pa ba won suro na won mohu se sa overhaul na oguso ho ye no wo beguso anu ye wo behwie bi egu wo be so ne so muhu se zongo konkonje no de aka betiam ye di mame fa bleto sem Kuwakata the Chronicles Anigyie Fie sensem na gold board sensem no ha eno na ono so e ka ho asem e wa ha ba me de me deposit tension months in under as traditional council reportedly faced to extend courtesy call to the MPs no ha ada omo sensem no traditional council no omo MPs sensem no e be den ka me ya kobijali messi omo yesi na blabla ma abato answer me say ya page ne mo achedo omonya na omo enka ho asem ube kai NDC woman organizer ya oyira ye am say afimu ani o no so wonsem no Chronicles de Kuwakata no enso e de wonsem no abam tuja o hwe nchen ba bia say how to permanently resolve doctors and nurses strike going on forward no wonsem no eno so ode aba betuja say de be ya kwan ya be fa so a ye be bua ama nurses doctors ne be drive no omo strike no omo ko to ebetimi twa no Kuwakata no enso e de ho nsem ba se wunya Kuwakata no anope ya
ubiebema unso betima kan na wanyamu nkyeremu yi pa obijari yamfa ba ku the Ghanaian Times ko wakra ta chesa wo ko Bible mu na ko kora no ma ebre Nyankopon fa ni agro wo de bre na ye ne bibia ye tie ye de bre na ye bibia ye pon a Nyameba ye ya mo ye kodi abeti no so ye bre ni nyina ye bre na enti the Ghanaian Times ye bre ya wo de aba wo kira wo hwe kwabna menta akando a on de nyamia nu kura ni Efie sele wusu tran na so parliament wo de bia wo sere enti wo no ena da ha okuta ye microphone a wo sese na asema wo kan nyina no se he anes for mo wai e de ese munu na mudi no mo kam konkotra se na munya adwuma na munya se munu na mudi no ade a modi aba na fe ni aba yesi munya abotre ensam no kra na ebu ho kra na enkyere nto asumu so yesi wo de nya hwe ye be ya mamo mo kam konkotra se nya adwuma na munya no mu cheche no anya sade a de ubie ko akra tana mabohu de aka sanso na eye yewura prof obinfu kakari ade abetu dwa se be ya impossible yenya ne mra yemfa mra bi enkonkonto parliament anasa Ghana constitution amamra no mo ya ebebo ensentrefo ho ban a obi antime hwe obi ni mu mfa pinch ba enko radio enkonko bu obi menye program nwie me empapa amasum mentena radio station ama MC bi mfa motwema afo bi mra meto me ho no na yen so ye bema information ye no kre vivid correct information no so nkofa oye ne bi emma se de be ya amra no ebe kofa ye mienu no ye pass sa emra na ebe bo pa Ghana metre eye vaccine na me ka se eno so no ye be short no eno ana ye nua ba openi kwankyerefo a hoda HFFG ano enso esanso edi ababetu dwan menua kobijari mfa the overseas kuwakata no ento aso na MPJ mu na for maintenance was fiscal stability at risk over next 2 billion demand na ya semo na se yura kando oyenwu bibia enye ya na kame de me plan sen ka afia nka ye bedwidi media budget ide ka won fan shem ka na se fone ntia zen komo koye adwuma na nka ye fan shem emfa ma wo mo I know what to say bi o fan shem ho okay sabi yanko nka on fan kan on fan mo se de ya ye koye ni mu no nka omo so omo demand ni na no nka omo nsanso ebetumi aka na kata ya esa ka USB hu sensem ya kenofoliata hu sensem ya ba ye bi no no so eka enti ano pa misra unya ko wakata ni bia de overseer nso obenya benu akenkan na wonya mu nchide mu yi pa ba ku bi hia me ho pa ma nka mamfu all right you free hona ye hwe awusa we na Dawuro ma masre mi penyi mi boss Nyameba se o ma me fa we ni tum ba ku bi hia me ho ha the news center wona me pese me bobo de aka no bebi ehia me pa ni openi kwabena menta akando ahadi wo muna on health minister no ahadi wo muna pa wo se on se ko wakrata ba kuna me kan ye no wo se anese fo no monko ye adwuma no waka na ha wo se eneni kyeye ni manim ya sa anese fo no ye omo so omo ya so brache wo mo de kyese ye kan wo mu ntie fo no yes ne ya po ma kyewa na se mu ntia wo mo ko retire no na se retirement anese fo no mo ko retire na ebi ho odin ebi sukura poma ebi sukura nyanya yinu o me ba be ye adwuma ama mo a mo ko fie no you will stay there forever mo be ka ho mo ma biem na retired nurses no mo beti mai se adwuma ne retired no mo ntua mo ka na mo mo se bi be ya allowance enko as much as big say na dentina sa allowances no mo mfa nsorti nurses na out na mo so be mo 2 billion Ghana cedi na 2 billion no mo se e wo form aka me hu ye nka wo de se ya se e bi so mo na so me mo bi 2 billion ne sa na minister ne ka health minister sa na wo ka enye akando na e kan minister other minister bi na e kan say on say sa nurses for omo allowances ne sa ne manema we na eba condition of service na condition of service a full your friend is saying packaged conditions ebeboa ama omdwumadi na tumi akotot na wo hwe obi se bia owo sebe akura bi ase ene bra obre nanso so ebia bibi kitue bia ye de be support ne se jiwei na fa sort saade wi ya de ya kan wo ye di hu nkomato ho na se eno no untimi from untimi call you to the table eno am ready communicate omo ne omo enko ntenase enhyehye ye bia se for now ye be ye we amamo enti no
monye wei na de aka de nye na chire enkomodie saa bia nkoso na mmom no se kwaye se de mo hwe kwan ne yen capture e wo ye budget nim na mmom ya appeal to the retired nurses no momra meboa emeye saa adwuma no a na eye provoking say no na nke yesu ye stress nke be ya almost the abanika no mo so nyuntum for now. Do you know say this is affiliated to politics? Okay, move fancy. You ever been come to China so na fe ya ba be di komoda. You ready echo. Ai, Amansan Dawuro eso eni. You ba be di sa nkomo we pa na fe ya hwese de eho. Amansan Dawuro so ni e wo Katakyie 90.9 FM. Ena wasuguso uti ni live e wo YouTube. Obetimi a search Katakyie FM. On sabeka ye e wo YouTube ne so na afa yi watimi a share live na bibia so watimi akoso kama ya frame Nyameba Eric Oduro Jnr. Anopa nkomo pi e wo fia ye ba be disimana de onu miensa apa anopa nonkron e ho e wo Efie mu ha sei.
na obetimi aye na waye ne sede ye de mfaso beba oman ne mu nyinaa wo mu na esese ye pese ye de wo mu ye den eye adwuma no na nye party sem na abusuasem the moment abusuasem bebe mu ne yonkosem ne party sem ne be mu no nyamba eno ne ma saa ntawantawa ene saa ntokwa ne mentimi ho ase we nyinaa ye den eba nti so oman we be yi Mugabe de la show na mo so ko boma so no ba me fie ti la show la hwan Mugabe so akwati ne me fie wa wo bo sa di ni dia na ni me yi pa den de se me ko fa na den chem pa ga woni ade woni ade o mi nyina se den na ama for tag me ayi no me maame ANDC okay me papa ye MPP okay na maame che se mbra bi sua no ye wo me na me kala na ye white se rollins no na mi wo me ho etu okwa NDC program na wo soja tare apoma mame kola ketwa no timisha ne chia o msi we de jeje ba bonto ma musam dem asem ni nyina no ana o jeri no wadi ba unye jeje ba nka de ma ye no atwema ha samre yanka ebi mu ye de emfatai
menya ne pa na wan hwe so menya aboji se ni bi kan wa meko won se bebre na e ko se on papa no na me so makọ na makọ so makọ twema so ni bi right bebre na e ko se on papa no Rollins enra okọ ma me ko niema na e ko so municipal ho den na ho ye meni empanifo ka bibi se kanokra che danfo nse danfo yes na bible say nokre pefe a de no oh kagum nokre pefe a enimka pete yes no do ahinta according to Proverbs 27 verse 5 mebusa no yes when you Solomon onim nyansa maxi obi a madamfo ye didi bom ye hwibom ye bibia bom maxi ya we ono ye youth organizer constituency youth organizer okay maxi omumi enu nyina afa no nyina me no problem obi a fort eno de esi ho no so obi fa ho prayer afa no nyina me no fort aye de na constituency youth organizer ye di post man se post ni aben be fa ko now due to your personal reasons and ye ja metimi kan ha now ka say oh me ntumi nye ade ba ko mienu mi sabi se ntimi ntumi nye na bia ya pray ba bi foforo de amount ba ka say me ntumi nye na mo mfama sopotofo a wo pese wo kire me sen wona aye constituency youth organizer ana John Dramani Mahama aka say wa bodwuma wa bre entiam for sa position we enfama na aka say me ntimi nye entiam fama Nyameba ana yen fama Mugabe a wo bondok aye no kre maxi di ni bufu kra no kra na meka kire no wutimi nkasa de sem no da na de to sususu nie andi simpanyimfo no na sabrante na kasa so na se sebi producer mafa mo adwene a enti se musumu de obi ba akrachefo wo twema ha no se no mo anya obi a se prekoma nkran so na mankran so kra de na mo ji ohono mo frena hafa no sa to so de na mo je enti na ne de mpanifo no so ye no so no wo ma anya de kra etese de ye wo afari na wo koyi mrante ahene afiri nkawe so wo mra afari no mra me mrante ahene u bondok we dey free career be mrante ahene wo afari anya dwuma sa ne wo mu na de eye me de eye ma asem ne ba no sa no so no eye na no me kai women organizer wo mankran so ho ebra na yesi Vivian Joe emra me fa ayi food of one my friend say you know school feeding yami twa school feeding no Mary so dey wo kame twa se kan kame ku na me se no ma me nkasa sa e de no ewi ase wo bi na ewi bi ayin fuchine bi de bi achi nipa na ansa na omode ne ba no omuni ndo mo ho ansa na omode ne ba tu de mra kwa mu no fa so na je wa de na wa ye ho san se nkwa na binya nkwa na esem ni ba me twa won san ade na asem yi me kra me kan bia tia ma me no se wa nya de e ma bibia je so be ba bonten a e se se bi ono so be kan yansa sem no no so de akutia insinuations ahodo wo twete na wo ye ho anwan na wo twetwere e ma kofa bo yo ma aja e brasi e bra ye didi mu de mu ani anye o bible kan bibi was to do unto others also for say to us as you wish others to do unto you say we be you Matthew chapter 7 verse 12 oh so for be Matthew 7:12 what be pa yes say we 50 baby o ba se ho no wa you said in 50 one do unto others as you wish others to do unto you there one person for fraud be ye ho no emfa nya wo mo one mo de e ba sa de mo constituency women organizer say obetwa sekan we na nkwase ni ayu na nkwase woman ayu abucha wo so betwa Vivian Jones sabako ye superstar no wu twa nsa no de nsa senior ko emu bia me awe wo na so pre conference man kan so tu nkawe enye atwuma ngo biaja north mpo eye ngo biaja north abarkese for kwa nanka ye ko yu obu hod na ba ha kwa me kwa ka me problem mutu fa cross borders tu man kan so ama wo man kan so ni no wo so anya audacity there's a high infantry is a temerity mo nyamintu akoba pa awon fe won na wo nya sa infantry o se infantry no aba be jino se wo ba be pe wayi adi na enada na wadware abo powder abubo coat sese bia ne aba jino se wo be purpose na di ehwa na nkofo no so yensusu enya line no ena dom yi wo mu gwegwegwe me no ka sei na magzi so di mu bi ono aye constituency youth organizer no no odi mu bi me no kran kam twem ho kakra e wasa ye be kasa wona wo champion that course no
odimu bi no mo ye yo videos awodo a trend dia ye yo yempino ni ade nti abrante no de eno a wanya se battery se wanya ni osakoi ene na mpenifo ne behwe se by force woni ana se ye bepe obi afiri atwema na mum se mpenifo no ne wo de sa abrante ni free man kanso ebe di sa youth employment agency adwuma ya obeda no a one here 2028 no na ndc mpenifo no mo yire no mo ato aba mo. Right, so is it sir ofiri man kanso nti ana se because we abaya adwuma enye abaya adwuma de emfa ho ne ba bi obi awo obi atumi di mane yeyi de me kan ati ase yero John Dramani Mahama ofiri atifindo but say oten nkran Flagstaff House honor oten in northern region. What are we introducing into our politics? Is it so free man kransunti? And now what specifically is it? When your assembly member this is the case. And now and what I said chinchina gise no crampono. You know, it is bound by rules and regulations. I have someone penifo no kan na man ba sa. Enti esa chinchina se ofiri ha. And now say ne man kransu ofiri nti na ye problem. I chinchina we se ofiri assembly ni. E di anama yewura na na akufo do na mamuwo no. Eye tight man no. Wonya atamfo bebre. Eye boshe bia wo hye say within a break say me be tna konwa no so a me say na ma say na no onim say e ball no what ya bonten a ohun different we na park no so na say pass ball no so ma wa eno so quite different yewura John Dramani Mahama ni mpenimfo bi no eno mkoja ba bi hye sa ball no say eni si ba youth organizer for no why he ho no position no we benya ho ahye it wa ka say dia sa na beba. Right, my meaning come with Mrazisia. Maxi Ewa Homano so or ye youth organizer at Nyameba South NDC. Maxi Mwache. Million Bibi Aboko. Eda Nyame Ase. Enra Yan in Tibidi and a seaport in Ra na said ye tea and at the same. About Efie Ewa here faculty. But your Ewo Nyameba South Municipal Assembly Hall. Sir, and say Youth Employment Agency openia penifo apa no say ombra na omeri juma e o municipal ni mu no yetete se mu bi say nyade a mo betumi apene ama ho kwan ama sa dwumede na tumi abaso sa na tie ama ye hu adama na afei nchirimu so wo mu ano ama ye hu Matia for ewo atwuma Nyameba South ha na Matia ne NDC branch chief executive and youth war atwuma nyina bada obi bi ase oyne the kana no ko enra let's demonstration because I prefer demonstration na nyina nko say youth organizer atwuma Nyameba South no campaign no we go ko form of ba youth employment a youth organizer there and he said ye baba mu na me boya ni a ye de mania let them at the ama the branch youth organizers you know they are qualified na with the man and the so ama ye baba mu no me branch and the regional executive CI ama amuga ati jumadi no wa we youth organizer they are automatically qualified for obey ba wa o penal pen bibra na fa ne be fia na mu na anamu no ono na ye adwuma no on behalf of you and we ampa omudi so am ye meeting no said let me share the man football and the youth football no usually be to say the amani ne mo me so no dane ama the youth said the be ya met unemployment so we go you organize and do na enye adwuma omutifie the family youth organizer maybe biama min kola eni bidie and the next man chain na me biama wo mo na sabi youth no eba otumi ahwe wo mo na me suma fechi I see the call region emani boss ko national na nze obu take decision bi for na
constituencies bi di enya aware and the time you say that they youth organizer na anko wa nyeke de mention nyi no ka constituencies ni ebi sa na tie omo di sa dey say omo directors bi dada akufa to ta no mo system ni ma omo community omo duma and omo so ye but omo so nenenam enti no omo na ye party for enti sa director man bi dada no omo fa yam fra youth organizer ye current ni na ye nyina ye nkamo ye party for ni ye adwuma no mom enti baby youth organizer bia wa oye na je so benje aye adwuma ndi wa ye omo de ma no e wa sante ma na ye bia ye ka te ye mpa ye bi obi ba ye no omo try to on the mandel sa de na me ka no ani ye iti no bia wo de ba ye no anam say ye oye you know wa de bi da no e wa experience njo mo di sa de say onu mum ebe director name na omo de dia me dia ye de ni ba ye no aye deputy director that was monitoring and evaluation and na ye me regional minister Kusiai otonosa fe no kase fe ya temna ye kana ye de obi ba na ye fe ye mpre no ye tie agreement ni anjenya bote na onu mpani fo kata ni enhwe so ye de obi ba ni mpre a ene me ye wa twenye mu a ye ru fe omode appointment letter after ba you to know me see omanamu wa atwama fe se obi be fi da bia ba be ka we ni hokura na omo mpene na omo pete ni nyina efi constituency ha ana enra omo ye kire kakra na omo ye kire ni ko as youth organizer say anye sa me di omo amfa ama me na me na me dani ma me nipa no aye youth wing chairman no aninti omo say omo ntia say obi ba be ka no hokura no ma ye adwuma na je ni fi da bi ba ani ti mo ye emra aye kira amoma empani fo ye MDG what say se me se dem pekura na de obi aba omo ana mo pe no e ba cho asemo ni tinji ni tie ni na ni wow yero magazine obi be bisas wo energy media na ba e beto wo nan so se ompe menam ne ma ba ko mienu binti wani nje ho ana se ompe na emu no wo bo akire ede ama enipa foforo so na mpese mi hu se ansa na sa appointment letters beba no wante ho hwe da se sa nipa pote no a penifo ba na appointment no ono na beba na e ba cho lokura ni be ma nte ho hwe ya te se obi ba ba na nipa ko pa all ba ni appointment letter time ye dey ma mo di youth organizer na ni ni mo hwe I didn't know wanye because we minimo. I know how competent you are. I didn't know how you manonye. I just said yet. You not can't tell me say. The mother, you do a manula, I mean, your mamma will be organizer and let Maggie be war at Mawabia. I do not be shot. The guy finished to fear. If you could have PhD. Every could have degree, every could have master. And I think him say, "How could you man and man branch to follow up? We know we are humanity to tell me. That's my idea. Then she don't percent in 320 employment. And man in Koran who say, 7 million year, never somebody them home. I will pick. And I'm a brave pet about a human tear. And into me, imagine say. Let me try the amount of no one the most straightforward say leadership by example. When you may have done nothing for bar. Maybe a man labalabata and a geometry must support woman. When you may have done nothing for bar. May so much. I mean, to be being catch you say. I'm not going to become a man over. Say, I'm not going to power. Yeba power.
enuma bia no ye beta ma wo edi se we di nkan ba na se me show leadership by example na me di ma wo ne se bi nti ni ba na me di mo go say e kire di no for ba ne ti ga mo ti ma ji no mo aye part na ma wa tuma wa dia. Right, going forward no ye kire yi kakra ye chi no se mo bi ama de ne bezi we say the leadership the better we say mentally so the tree no asukan na nya nkra na nya course me the company for we say ye kire na do ready and if every no anyama adafisa because anywhere ya anyimire ya anopa ya na nya course I free penny for back into the first side ebeba Mira maximi da sia no pay na me shapa. Right. Amansan Dawuro senior magazine and Nikopchen common where youth organizer for the NDC Nyameba just south and youth employment agency of Peniba kwa boni din se omra na omeye ni juma no omonso sese enya de ombetumi ate ase ho nkomo ene ye no ehwehwe ye no quickly mempanimfo bi a ese omoba me yedi nkomo no omo ahye da chinchim mensa ama ebrane ko but me ko bi na manka bi de enti enya hwe na mo aka bibi kakra na afi ebere foforo no ya hye da di nkomo ni honorable Ember eye me aka se menua pa oye assembly member ewa atwuma emmem ogina mu de ma eye MPP and some eye be me ensa bi egu apono so no in some few minutes obody tel na afi madani amaninu no so aboni tel na afi ye de asi e be hye da apebre foforo no ya se di nkomoni na dwuma de bi di mo omokone number bi but enya hwe menua ne omonti I forgive eye oman ne so eno so eka ho bi Ember mache me wa meje so bibia yeboko nyamena dum nyame gusu hyehyai we de won tai nyesa nenso na aba ne sa dwumade no so edoso enti ni nyina no so wakọ akodi e de aboa oman kana right party mo te say kakra igusu okay and some would do aye di nkoma no pray no me ensa nenso we de brand nti memo abone tew na fe makowuni anso so no ono so abone tew na fe ye de asi na bibia etumi aye fine next Efie enra minister kasai o se de enya omo na fe yema omo a omo retire and retired nurses number board meboa omo so eguso esu afi nwa beja youth said na ye di ho nkomo no so eno so ehon nsem so ewo ehon mo a ni nyina meka bo minority eso se no di level de beba so de a ene ye nyina ye bekọ demo na ye de atia sanse me miensa bone tofa ma metew ye brand nti mbura medase pa medase wakonya de mami na mesre atifo se omfa ncheme enye sa ne pe no se de odi kakai no eye osom na bia na o se ye hwe ne toto no ba ko menu bi ansa na yetima ba bedu ase nti mo fa hye se ebrepam no eye de mi bi no mani suka kra bi ye be sheda bani aba be din enkomo pa no kwasem se mi wa nurse for asem a wo kan de say obi bia obeso afidi obetena afidi so a president for say ebia hospital na say dwuma mu nkonkoye no omo ya ade no meni omunye adwen kopim say omo gini pa enkwa okay na ogini pa nkwa na onkonkohwe obi a mfa say oyare da hono no ehwetwe asugakra okay eya na emum no dwumani bia so o se ne saka de ebema nani age meda bia me kase ekwen fa so etwiti aban adwumefo no ya na enye Anigyie ekwan so etwase yehwe omomo aban adwumefo yi yehwe mo ne titiri ne omomo gye yenkwa eni kwan se ye ma omo ha hai kwen fa so etwiti adoctor for business force no enye papa na wo hwe nkomodi ma bebrebe nkomo mo kan se adentina abandada ho na sa no ma we nyina ye hu bi na aban foforo iba ya na sa no ma we nyina epija emu chim ka mbe ma atifo se abandada ho no ya de anesefo epese se dwumadi we sei no enhye we no se ekosoma wo mo ma mo ne abandada no eye meeting na no kwase se anesefo no ekoku no omo do so e wo kire ya na ye hu bebre ye hu ni se anesefo nyina ye baako de mum no ekoni do so eti ko ba se abandada no na anesefo ni bi ko hia abandada no enhye no enyu nyina ne ko hia ye enu nti no ekoba se aban ne ba be ya mum no ekokot kra
sanya de umbeti ase ama sanhye no make I asem ama sanhye no akoso ene ne ade delay ya bedu san pempenso we sei eno kranti emperifon kwa no blemu say omu na ama sa problem we sei nyina aba emo bibia nka echi emzem gidi ntanase ema wonka wasem eno tuko kasa asem we say obuntanase ema wonka wasem eno tuko kasa asem we say obia sabio nyansam yesusu say na pomudi ayemre enti onkokoje na home ensa mra me ya adwuma na ese ubu anesefo no animtia na saa opanyini no emse ade a efunu ne ko se o start ne otu no fo e fa se ko fa so kasa adoctor fo ni no ya na ntwe ya enti ye ko anim no onhwe so woni nipa na ya adwuma ene position wo ya anesefo ni bi ka ho ene oto aba ma ban we ba ya this position na ma no enti wo hu kwan be fa so delay with them na ohun ni se omu ye ni nua omu ye ni sisters na onye de do makoma so adi enfamo mo brother ebi ameka se anese fo no mo ya ba adwuma no eni kwase obi ya ba adwuma me ni lady bi office okay brother ofi alaba ene ba adwuma on career ite bi mbusa se eti sorry se ne de ma no se ni pako han dan se otwa la de otwa we nyina na kwan best no be fa obiti ma manage we wiase otimi so the same thing anese fo kom oba me peso aso atwuma me mo no ma obi esi dan a ko busa dan ne boa odeji a anese fo nko an timu de bi musam se ahin no munya eno mo di bi ko ede ba omu safo ya no awofo na awo mu omu ma no te won ma omu ni so mu do mo ayema akọ school a omu ko bo bradi bi aba be hwe omu ente bi bitimi frefie kwa no mo pe bi kakra de afie no enti aban ne mo mo ni nko mo right emo a so mo de bo mo no omu hwe na omu mfa emo okay ye brand nti meba na wa ba be wie na wa chia pre kokora tew na fe ye wie honorable ajeje cop mira mo ache bibia ye bokode okay bacho be mic ne kakra ma me na twi ko this side kakra thank you afede na afi o demo an sa sanko nsensemi what's your take on that na tew na me fancy minia amba o kana no yes minister no on he because the BTA minister no the statements are released here on a declare striking on as at now they are out of the country. Our minister na just declare strike in the year na omo free o man ko it why no na trans here are discussing about yes on say our hosem so we declare strike na was aban hia wo ne panfo hia o ne trans ne tie wanu masem ne hwe kwampa e be fa so a nurses mbetima ye aduma amatima mfo ho ato na puha mo ja ko say won free wa free na wa ma ya free wo several minister and according to the minister wa free they are out of contact onya wo mu as at now and na the na minia e ka say nurses no omo work no ehun hia we all understand say they are doing massive work to support the nation concerning ona na o ka say retired nurses omra in emebwa no ehona me kan akra okay situation na you CCC situation affect country ni na nationwide strike na nurses for na and you want nurses almost ofia omoye world equipped amabeye adwuma world experience yamra table no honye discuss mo condition of service na muhia na yehu kwan pa be fa so na yetimesisi ano kwan yenya obi a ne afre no otimi go frɛ nurse ni o won ka we so omra table ho na ne nkasa on leaders na on declare na yehia wo mo mpanyfo hia wo no no on a discuss issue no mapa asem no epomasi bele menia me no ka say nso wo we me no mienu nim say they are out of the country ti e ba ne sa na wo say mpanyfo ye bibi edisi ano kwa nipa wu a na ewu sesi aya nkawe ne ben ye de ani kire nkawe pediatric ward enkura wo ho nurses e wo a mo assist o mo nyina who is going to assist them now eje hu be nya se yen ka se ye je nurse ni bi adwuma aban ne ka sa animani mu ya wo ye bibi di asebu bibi na sa bibi na aban ne ye no masem ne say so retired nurses no ye be more allowances bia na for services na mo ba berenda during this period no say be more allowances there why don't we use that to sort we mo at least for some period to compensate them in a way no mo may adwuma exactly me nyan kan no na ye hwe allowances a mo pe na I 13th months salary I was say ye de ma wo mu fuwa chemko
They need it every month, every year. Okay. I was here more 13th month allowance. Okay. A year 1 month. In addition. Good. In addition to whatever they are taking. Now, fuel and medical allowance. So what's the amount? And a rural incentive allowance, which is very, very nice. Yeah. I appreciate that. Yeah. Because when you are not necessary, I mean, I have a baby, okay. What that remote area no more devoted to serve the nation. They deserve this allowance. We all agree. But finance minister now, every day in the budget, I come home and see car, you in 2025. Was stating the clear, say, you can capture nurses for no this allowances. Okay. And prayer striking, they need to sit down. No, have a more quick, a bay, ya prepare, no more dia sorted, allowances. Right. Eyen konresi na ose mpanimfo si na me nso me bre no nso aso ano nti emba we de tew na fe chi asoso ma me na me mpon me bre aso me da se pa mo ba en nti na ese at least me da se pa we de ni mamo ya me nua be sampe bra be di me nua ni kwa so o defend we see because of my penny be oni o motana se oni o motana se wie no akoye budget na ambi na yes interase na interase so for so ne say okay it's wo bibia pesa wo ya and no say wo ya da mura minimum say o sabe man opportunity yeah because nem dey wo oni tia dey see wo me pesa so me twa say o say me ko ti me so we akoi no me fa konya we so na match ya MC we so mboama obo adwuma so pa na match ya me hemfu no mo kum na yodo hene na me sha ne pa within a short time we defend the case bi amoye ya kuno any age dwumadi na ekoso pa me bai so na penifo mu free assembly by no omunya nsori dwumadi na ekoso ho no mo a the community needs at two money mem the city akoma so pa market ayo say a market o ya frame you na heya ne ba beka Matias Emira o ya frame wo de me mani di wachi pa Matias Emira nyamishra minim di obetumi ayi nyamishra o ya frame ne nkama manfo ne hu de wo so o ye ne de waye Matias Emira yese bedru ho no na afei ebia na ebekwa atia wo enso na waye adwuma no kredura yeah me da se pa me da se eno nti no ebro ni swa enti ono abu Emmanuel Jian hwe madam Shelley Chei George Tifo COP George Tifo ene empanifo akaka jina chief amoku sampanifo nyina mechia wo mo na me di omosi ase alright ti akachi chief se ebrepamiaso ni bedi nkomo wa na the regional secretary na open nso bibia betumi ayi okay within a short time aja utin na se utin na chika krako rest okay afina mamu so return ya return de ani nkasa enti na me ya na ye be ba de obete nka alright me da se family na chia so na yenko why kakram de beso so ebre nti nka dum so level na nka ye me ki ye ya so ye be sheda pe brand ya be no so go ye nwie GRA a postpone we no nti initiative kakram de beso me nia de no so no na mate wo kakra wo ne ye se o ye ne se eni kwan se me defend aban me defend civilians yen no se me defend okay ye se asono me nu ko a ko nu ya ni ho na mane ye okay nurses ni aban ekun wan mo ade hye na da hospital Ghana fo na da ho okay eti sage tie bia no wo se esi nkunya alright na achew pa na wo se partners for na achew na aban so ye sere no no ye de wo so ye mo ba be ye adwuma wo se ye ne sa okay na me de me kasa AC no melanity no me chia ye MC ye honorable wisdom mo se bo ama right adwuma wo ye no bura adwene ne ntiase so okay within the shortest period of time no renovation has taken so many years so ye no asamiro etu nsuo e wa asamiro na chese ne dwumadi eyi kwan wa agogo ne ade tina ne dwumadi no eso ani na ma chia ye mazikin ye youth commander me ba ye no boss ne na kasenti no na ehu hia se san so so bi se pani ka se wi ana san enura ye kire se niema bi koso wo why wa ye ni enje ho concerning who is becoming the YE boss tinu aye ni bere ho pa na ye twene daade enti kakrakra meda ono so ase ewo se de tie bia ye jire no nanso ode support MI na machia emem adihye nyina ye mikro mu hene na ye you do man hene machia no kwan so koso eno ba ahema wo emem alright machia obibia machia fari yo basic school teachers so nyina wasel ye nyina da se Reverend nyamba chia na enko ye chia dia na ye mfa nchia kese me yatifu yo chia obibia se wo jebreti Katakyie 90.9 FM
ye ko so asro so mo ko so ana ye ma papa bebre ade bedumo me ncha me ma me ba ko prophetess Mabel Bonsu. Okay. Mrani different now biaba what ye authentic mama. All right. Or the Everlasting God Ministry International. Asafo no ebim ha ya. Okay. Baby will be am chiana pa. All right. Give me from here, yeah. Hey, yo, Tom, yeah. Nobody fi show me how I live my life. Street nice, show man, a sharp like knife. I think far when money come my way. Stay forever, never fade away. Babylon fun to me, boom, my bit. Ground to the top. And that is how we draw the curtains down. The speedy up, say for punk, go be no Charlie Tan. Ewo Amansan Dawuro so no pay the jumadi ni si ha say yes na ne nchia nkomo bibia Efie mpanimfo nyina so the CEO the manager and the power na bench me speedy e dey ba for nyina ye chi obibia na yada mu nyina so ase nchia nkomo production ni nyina yanka sa million na say of Easy Soft IT Solutions. Charlie, we are too much. Master Abdul Rahman. Master Abdul Rahman. Master Abdul Rahman. Very good morning to you. It is a multi pay. Right, I be clothing. I just don't confirm Munina. I need a tear phone kind and Abna Joycelyn and Abna Theresa. Ever someone Lamte and Kayenina. Reverend Michael to 4 by or then the by Mugabe by. He been to Kobna A1 month to me and telling he's on an assignment. At this moment, the Bibia Beshenya Mensa. Naya Sansweshi or Chinabia, from Nyameba Eric Oduro Jnr. Stay for the Koyan, the Uncle Yuna, Nuntini, some Yaman, and Macrow. Ground to the top, leader. The speedy up, say for punk, go be no Charlie Tan. And the power na bench me speedy Tan. The three sign the beyond so me speedy Tan. And the power na bench me speedy Tan. The speedy up, say for punk, go be no Charlie Tan. And the power na bench me speedy Tan. The three sign the beyond so me speedy Tan. And the power na bench me speedy